Dambash, good evening, good morning, and good afternoon to جارێکە everyone دن for joining سباوە us بخێر today from ڕۆژاوە different time بخێر zones around ئێوارەوە the world. بخێر My name is Sadar Sadi, لە and هەر I'm دەرێکی جیهانە the نها تەب لێ director بوون of ناوێ the من سەردەر Institute of سادیە Social Sciences at the University ئەز of Rojava. مدیرێ On behalf of the Institute and the دەزگەها university's زانستین community, I'm جوواکیان pleased to welcome ڕۆژاڤامە you all to the inaugural lecture ئەز of the نەها Rojava gelek Food pê and World kêf Lecture xweşim Series. ku Today ji we bo are honored to rêzegotarên host Professor azad Noam ên Chomsky to inaugurate Rojava our annual lecture ez series. xêratina hemû mêvana dikim û Zoom îro webinar was axaftivanê me not our ideal Profesör option, and we Noam would have Chomsky loved ye. to host Professor Helbet Zoom Chomsky, this lecture and all dikare of bû you bawekî on the çêtir university's bihata campus, kirin but the lê hûn current dizanin conditions of mamoste pandemic that we are in, Noam Chomsky li and as senesterê well as the cihanê diçe border zanîngehan regime li wê imposed derê against derzas dide Rojava axaftina by the dikir Syrian government, the Turkish û government, lê and the niha ji ber Kurdistan rewşa regional niha government in Iraq did ne not allow us for nemimkün bi in-person gobahatane inaugural lectures. However, with the new Loma appropriations from hem ji ber Trump and sedemên physical ku nihan kar bû bihata Zoom, Sûrî ji ber we are happy to Tirkiye û ji host ber Iraqê people from nikar bû all wekî around şexs the li vê world, derê amade even bi though that lê I'm niha li sure ser that Zoomê bi you me all reyê hate Zoom ez bawer meetings by dikim now. her kesên ku nihal seranserê cihanê ne hînî The Zoomê Institute of bûne Social cirkî Sciences is rewş a hatiye center guhertin. of research and graduate studies in Zanistên social sciences at the civakî University of Rojava. It started its ev work on yek ji October mijarên 11, serekiyên 2020, zanîngeha with its base Rojavaya in Qamishli in di Rojava, meha north cotmeha of the east of 2011 Syria. de hative kirin This is the first graduate zanîngeha institute Rojava at li this Bakurê Sûrî university, and li we Qamişlo intend to expand it in the coming months and zanîngeh years in zanîngeh different dixwaze disciplines di of social sciences demên and pêşiya humanities. me de The University of beşên Rojava din ên itself zanistên was civakî founded on berfirehtir July bike 4, û 2016, under zanî the circumstances of war in biborin Syria. zanîngeha Rojava The 2016 de co-presidents hat of the university will talk hatta more about the mezrandin university in their hevserekên welcome zanîngehê message ew ê shortly. But bêhtir before that, agahiya bidin me I'd di like to derbarê give a zanîngehê few de online lê beriya wê highlights ez of the event. dixwazim The lecture ji is bo currently kesên ku live on the ser university's YouTube channel and internetê ne Facebook page. ez The bînim link bîra that we was provided niha ev probably has semîner changed, ev so just check axaftin the li ser live Facebook û li ser broadcast of the YouTubeê YouTube channel of the bawekî zindî tê university. weşandin We have li ser allocated about 20 minutes Facebooka for the zanîngehê question de and answer session em dixwazin after Professor dawiyê de Chomsky's dora lecture. 20 deqe ji bo pirs û Please bersivan write hatiye your veqetanin questions piştî in the axaftina gotara question mamoste and Chomsky answer box ji of the kerema xwe webinar room or in pirsên the xwe comment sections of di YouTube or Facebook. dikarin li jêrê If di you are in the çetê de webinars beşeke room, pirs û there bersivan is heye hûn dikarin li wê derê simultaneous pirsên xwe interpretation bawekî from nivîskî English ji to me re Kurdish, bişînin Romanji, and vice versa. û her wiha di Please domahiya check vê the çalakiyê de interpretation wergera bi section Kurdî û for two Îngilîzî channels jî heye for li English xwarê and destê Kurdish. rastê bi Mr. beşa Jalil Kaya is wergerê our heye li wê derê interpreter hûn today. dikarin zimanê xwe ji xwe The re hilbijêrin interpretation û option wergerê me wê tişna ji we unfortunately re is not available for wergerînin. live broadcast on Niha YouTube, but we will have the video of the mixabin lecture with ez both bawer Kurdish, dikim Romanji, and wergera Kurdish ji Romanji bo subtitles werger ji bo weşana uploaded zindî soon on the nepêkane university's lê YouTube paşê channel. em ê videoya mamoste li ser Without further ado, kanala please YouTubeê join me em to ê bar welcome bikin the û li wê derê em ê co-presidents bi of the wergera University Kurdî of Rojava, Dr. biweşînin. Abdulillah Mustafa, Zanîngeha and Rojava mamoste Rohan Mustafa to Abdulillah present their message. û Rohan Mustafa hevsorekên zanîngehê ne ew ê niha xîtabî me bikin. Ev semîner yekemîn semîner ji rêzegotarên salane yên bûn hatine hazirkirin bi ket û xebatên Doktor Serdar Saedo û spasiyavî din û kerek pir bilind û hîja kir ji bo amadekirina vê semînerê û her wiha semînerên werin. Me jî bi coşek bilind bi dilek germ me dixwest bi rastî bo em ve dawa bikin va semînera ji sedem semînera yekemin ku bana didar keve sedemê duwa û yê girîng û bi rastî profesorek qeder bilind rû hezker xwedî ket û xebatên çendê sala duwarê zanistî wêjeyî û siyaset û her wiha bêkarîndî de bû kar û xebatê wîna hatiye naskirin li tivahiya cîhanê got ew vê semînera yekem wê pêşkêş bike bi rastî ji bo me jî şehnaziyek mezin e
سربلاندیای مزنش بو زنگه بو ایرو کسی و جناب پروفسور نام چاوسی گذبه نفانی زنگه همه و سیمینار یکم درجه بودکاری ین سالانه بو زنگه روجابا بوی پشیش. وقت زنگه همه روجابا زنگه هک کردز زنگه هک کردیه حتی ادام زنگه نفان شو ساله 2016 بکدا ماموستایان کرمه بو خبرکاری مینا هر وها کدا اندکارانجی بو براستی بگابن چوب لی جوشک و مورالک گریک مزن بوها خبرکرن و هینجی بدوام ده خبر خدا وان بین مسئله بدست هنگو ام سپاسیا چه کسی سر کاری زنگه سکنی بگیه اونا سپاس کنی دست خوشی بکارو خبر دیگر زنگه همه برنگی کی جدا، شیوازه کی جدا، فلسفه کی جدا جزانگی هریلی کارو خبر دیگر بری بدره امان جمیناجی امان جن فرفره مزن دامی پیشیافه امان دویجی اون yani zanıstek geridai itiyatik parasına Martin Sereke yin Ruman rezitunu parasına zaman çangu zamanın hereni vekhebiya jinu Iran prensibin ekolojik vekhebiya cevabı murubahi u adalet cevabı her vaha parasına çangu zamanı kudi ego bidehi salahat adakirin bermanca tinekiri. Zanget ve devam bidesisina amancıfa avancı peşkisina böyle perverdahi vak amancak serkeş koladığı abagırına timek akademisyenin bu siberoji tarihın rajın bari zansi akademik hindiri bezangehi İşbirliği amancıcı burası megabeki Kürt ezbecin baş medayı hela avakırına enstitüyen handına binin yen de kari zansin murubahi civaki ueje u zansin teknolojiyen nujen bu şüpheli amanç bu gayet destekli hadin gayet bu mecbuina akademisyenin heli ekojiki ego zangaha خليل القتل تشجيع مثلا هذا خمجوار لكلا قوي راسي من جوازي مقابل حمو در الجهان درياهن خبارن وبيجوار جوارن كمان أكاديميين أشتي وأكاديميين وتبلي بيجوار جوتمه هيكون يسأل درباسبي بونيسيكا صدو بيجي أكاديميين حمو در الدنيا آلیکاری آخر پیشوازی کردن و آمادگون آخر براستیجی جبوم دست نشان کرد. دویش هفته اکادمیسیون آزاد، اکادمیسیون دموکراسی خواز، اکادمیسیون گروه عسکر و یک جوانا جناب پروفسور نام چومسی او بنگوازی آمد قبول کرد و اب درخت دامر و دمر جوختی خواه جبومه بخطان جبو خندکاری بلند این فتوى جباك انسانسي ادما زيرين جمالة بخطان و امبراسي قلتي بيكر خوش ودرشانه ووقت مقول جمالة جيسي بلاي شهنازي أما رجعنا كنا مع مستوى هانجي ودخين جبوجو أخذنا ويجي دبي إشوازيا نوم شامسي هاي أمي سوا خيرنا وقت من ثلاثة شهور. Good evening,
ئێوارە وە بخێر دخوازم لەسەر ناوێ زانینگەها ڕۆژاوا خێرهاتنەوە هەمیان بکەم و سپاسیێمێن تایبەت ji bo profesyonôm Chomsky'ye ku îro di zanîngeha Rojava de vekirina derzên salane dikir, seminerên salane dikir. Ev dema ku li Rojava veguherîn û pêşveçûna Rojava li hember tevî hemû zehmetiyên ku derdikevin pêşiya me herçend çavkaniyê me gelek sînodar bin jî herçend êrîşên Tirkiyê yên ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê berdewam dikin jî em hewlê didin xebatên xwe berdewam bikin. Em mebesta me zanîngeheke alternatîv e û tevî wan hemû zehmetiyan jî em di vê rêya Xwedê dimeşin. Yek ji mebestê me sîstema pergala alternatîv a perwerdehiyê ku em niha di zanîngeha Rojava de dimeşînin. Li vê derê em di bingeha vê perwerdehiya alternatîv de mirov hezî heye, mafên mirovan heye û nirxên bingehîn hene. Ez hêvîdarim di van demên zehmet ku em niha têre derbas dibin di demeke nêzik de bi dawî bibe ku em jî bikaribin karê xwe berfirehtir bikin û berdewam bikin û her wiha yek ji prensîbên bingehîn ên zanîngeha Rojava yeksaniya navbera jin û mêra de û her wiha azadiya jinê ye ku azadiya mêra jî bi xwe re tîne. Ku ji ber vê yekê di zanîngehê de em di sîstema hevserokatiyê dimeşînin. Ango hevserokên me hene wekî ku hemû zanin zanîngeha Rojava yek ji serkeftinên zanîngeha Rojava ku bi di encama zehmetiyeke mezin de hat bi destxistin navenda zanistên damezrandina navenda zanistên civakî ye. Ku ew jî di xwendina bilind roleke mezin dilîzî û tê de tevkariyê dike. Ji ber ku zanistên civakî yek ji tiştên bingehîn e ku em bala xwe didinê ji ber ku ew xwe bi pirsgirêkên civakê re têkîldar dike. Di dawiyê de ez dixwazim spasiya we dikim ku ji bo hatina we. Thank you very much, Dr. Abdulillah and Mamosta Rohan. We are experiencing some technical difficulties with YouTube. Gelek spas niha hin pirsgirêkên bi YouTubeê de derketin pêşem en nizam dengê min tê we
I think the original link Ez bawer the dikim original link did not work for linka on YouTube. So I'm just sending the Lika link پێشی to کو all مەشاندە panelists بوو and attendees. کار ناکە ئەز نەها Share it with لینکێکە your دشینم ji friends بۆ and هەموو colleagues and بەشداران those who can ئەگەر hûn dixwazin bi hevkarê xwe re bi par ve bikin kerem kin here we go. ê ku me nikarim bivînin Okay. belê So now let me introduce Professor Özlem Güner, who will introduce our speaker. niha and bi moderate the ez ê question and answer Özlem part of Güner the bi we lecture of bidim the morning. naskirin Özlem Güner is an assistant professor at the Department of Sociology Özlem and Güner Anthropology at the College of Staten cîgirê Island, City University of New profeserê York. cîgir e li She's a member Îrland of the emergency bi committee beşa for sosyoloji Rojava in the United civaknasiyê de States, kar and dike she's û also antropolojiyê sitting de on kar our dike institute's academic advisory board. û her wiha endamê desteya şêwirmenda Enstitûya me ya Zanistên Civakî ye gelek spas serdar em pêser bilindin ku Profesör Noam Chomsky ew ê gotara pêşîn pêşkêş bike Profesör Chomsky ku ez bawer dikim ji ber ji xwe zanin ew yek ji teorisyenên siyasî ye û her wiha çalakvana û di zanîngeha Massachusetts Technical University de di beşa zimannasiyê de profesor e Profesör Chomsky yek ji wan di dîroka me ya nûjen de yek ji zanyarên gelek bi nav û deng ku hurmet jê re têgirtin di zanîngeha Chicago di Londra û di zanîngeha Buenos Aires Delhi û gelek zanîngehên din de ders dane û her wiha di endamê Akademiya Huner û Zanistê ya Amerîkiyê gelek xelat jî westendine di nav wan de ku xelatên gelek hêjayên zanistî hene madalyeyên wekî Ben Franklin wergirtiye ji ber tevkarî ji ber nivîsên xwe yên zanistî wekî profesorê beşa zimanzanî gelek nivîs û nivîsarên wî hene ku bandoreke mezin di vê beşê de kiriye ji aliyê din de jî Profesör Chomsky yek ji wan rewşenbîran e ku xwedî bandoreke mezin e dora sed pirtûk nivîsandine di derbarê hegemonî û saxmayîn zindîmayîn jî yek ji wan pirtûkan bû ku herî zêde hatibû firotin di derbarê Filîstîn de di derbarê Gaza de û her wiha parvekirina derameda cîhanê û aştiyê de jî gelek tişt nivîsandin piştî 2011 piştî êrişên ser bircên cotik ên li Amerîkayê wî her wiha di gelek çalakiyên aştiyê de beşdar bû û Profesör Chomsky her wiha çendîn pirtûk di warê siyasetê jî nivîsandin çendîn pirtûkên wî hene di vî warî de ku di van pirtûka de jiyana û siyaseta heyî bi çavekî rexnegîr dişopîne û dinirxîne û ew her tim li hember hegemoniya jeopolitîk derdikeve û kapîtalîzma ku li paş wê heye û herdem bawayekî biryardar rexne li medyaya desthilatdar digre ku bi destê kapîtalîzmê û ji bo piştgirîdayîna siyaseta heyî tê bikaranîn Profesör Chomsky wekî olğuyeke fenomeneke cîhanî ye ku li cîhana me yek ji di rewşenbîreke serkêş e ji ber ku Camêr 1967 de hîna we çaxê nivîsan dibe rola rewşenbîran
ئەوە کو divê hemû dere û fenên hikûmet û dewletan eşkere bikin û wana bîraxin ber çavê xelkê ji ber ku wê demê siyaseta berfedî siyaseta qembaxa Amerîkayê ji bo Vietnam li wê derê hatibûn nîşandayîn hatibûn rawînîkirin ku mamostê ji wê çaxê li dij wê yekê derketibû şerê Vietnamê û herçend em niha dibêjin mamoste zanyareke zanisteke baş jî lê ew her wiha ji bo azadî û ji bo rastiyê jî ji bo heqîqetê jî çalakvanekî bêsekin û ku tu caran ranawaste loma ji bo me ez bawer dikim ev yek nîşaneyeke eşkere ye berbiçave ku mamoste ji bo azadiyê hîna kar dike û doza azadiyê dike ku îro di gotara vekirinê ya zanîngeha Rojava li vê derê pêşkêş dike ev yek mamoste qedra wê yekê ji zanigo piştgiriya teorîk û her wiha pratik çiqas girîng e ev jî bawayekî piştgiriya xwe nîşanî me dide bi vê gotara xwe min ji niha de gelek spasiya wî dikin gelek spas ji bo min jî serbilindiyeke îmtiyazeke mezin e ku ez hatim vexwendin da ku gotara vekirinê ya rêzegotarên azadên rishalane yên Rojava pêşkêş bikim serkeftinên ji bo azadî û edaletê yên li Rojava ku di naverasta ortavan karesatên qembax de pêk hatin îlhamê dide wan kesan ku li seranserê cîhanê bi wan nirxan dilsozin ev hez dikim behsa çend gotina ji we re bikim di derbarê wê de ku ka cîhana me ya xemgîn îro bi çi re rûberû ye ev niha di dîroka mirovahiyê de di serdemeke bêhempa de dijîn di serdemekê de ku tê de çendîn qeyran bi hev re dimeşin û her yek ji wan qeyranan jî nedîtîne gelek dijwarin û lezgînin mirov ev bi çendîn hezar salanin ku li cîhanê ne û heta demên nêzik jî di komên piçûk ên berbelav de dijîn mirov ji cinsên dinên cîhanê bawayekî berbiçav cihê dibin ferqa wan heye û ev yek ne ji ber zîrekiya wanên fîzîkî ye lê ji ber zîrekiya xwe ya hiş û aqil e di nav wan de zîrekiya pirsîna pirsan heye ku cana jî zîrekiya bersivandina wan pirsan cinsê mirov niha bi pirsekê re rûberû maye ku heta niha derneketibû pêşiya wî gelo tecrübeya mirov ew ê bikaribe di teşeyeke pênasekirî de zindî bimîne yan tevî piraniya jiyana dina li cîhanê em hemû mehkûmî tunebûnê ne û him jî di siber rojeke nêzik ev pirseke gelek rasteqîn e û nebxêr wiha ye mirov nikare giringiya vê pirsê mübalağa bike bersiv jî nabe ku were taloq kirin yan em ê bersiveke erenî peyda bikin û di demeke nêzik de yan lîstîk ew ê ji bo me bi dawî bibe ew ê tiştek nemîne ku em karibin li serî nîqaşiyê bikin dibe ku gotinê min bi we pir hişk û tirsnak werin lê ne wisane û ev ne bi tenê gotinên min in ev gotinên pisporên herî birêz ên ser wê kareseta jingehî ne ku niha li ciber çavê me pêk tê ev gotin wekî mînak gotinên profesorê fîzîkê yê zanîngeha Oxfordê Raymond Fairhobert e ku nivîskarekî serkêş ê rapora sala 2018 a IPCC an ku panela navhikûmetiya serguhertina av û hewayê ye an ku ev bilindtirîn otorîteya zanîstiya ser vê meseleya heyatî ye
û cirkî ev raport derket hişyariyên jê girantir û jê lezgîntir jî hatin kirin. Xwendevanên kovarên zanistî dikarin bawayekî rêk û pêk ji wan tespîtan agahdar bibin û hişyariyên dijwartir jî bixweretînin. Pîr Humbert yek ji kovarên herî binav û deng de dinivîsand bi navê Bültena Zanistên Atomîk ango navokî. Camêr di nivîsandina xwe de behsa rewşên heyî dike û çareyan dikin û dibêje werin em vê yekê yekser dînin ser masê û em bi peyvara vir di wê de nepêvin. Ev krîza qeyrana av û hewayê wexta me tune ye û ev wext e ku niha em panîk bikin. Em niha serê me ketî belayeke mezin. Ji ber ku her tiştê ku em niha dikin gelek tişt hene ku mere bawayekî teknîkî dikare wan tişna rast bikir, tamîr bike, lê tiştê dawiyê de camêr dibêje ême planekê me ye bê tune ye. Ango tenê plan ev e. Divê em li cihanê emisyona karbonê bînin asta sıfırê û divê em vê yekê bawayekî lezgîn bikin. û her wiha IPCC jî dibêje em divê vê yekê angok emisyona sıfıra karbonê heta naverasta vê sed salê bigihêjin wê armanca xwe nîvî bikin, bînin zîroyê, bînin sıfırê. û ev yek dibe ku tena serê xwe bes nebe ji ber ku cîhan û atmosfera me hingî bi karbonê hatiye gemarîkirin, qirêjkirin ku ev yek encamên kujer jî bixweretîne. Loma dibe ku ji bilî emisyona sıfıra karbonê divê em karbona heyî jî rakin û cihanê paqij bikin. Ev yek meseleyeke gelek acîl e. Çend hefte berê dezgeha meteorolojîka cihanê rapora xwe ya salane eşkere kir û di derbarê jîngeha gerdûnî de. Rapor dibêje eger em wisa berdewam bikin divê di demeke gelek nêzik de em ê bigihîjin lûtkeya wan merheleyeke serî ku em nema karibin jê vegerin. Loma di encamê de ango encama vê yekê ew be ku dinya biguhere germxaneyekê, cîhana germxane ango serayê. Em dibînin 4-5 santigrat germahiya salane zêde dibe ku ev yek jî ev jî dihat guman kirin ku destpêka merheleya xerabûna cîhanê ye. Ev lêkolîn di dawiyê de dibêje em nikarin vê yekê êdî texîr bikin paş te bavêjin û tenê çareserî ew e ku divê em dev jî sûtemeniyên fosîl anku neft dev jê berdin ne di berhemendinê de ne di sanayiyê de ne jî ragahandinê de bikar bînin. Hucer dikanin bibînin ku roşlata navîn ew de vere ku jê sûtemeniyên fosîl derdikevin û eger ev yek tenha çavkaniya debara wê de verê be divê ew ê di demeke nêzik de jî bandora xwe li ser vê yekê bikir. Helbet em dizanin karesat jinişka ve pek nayne. Karesat gav bi gav pek tê. û em dibînin bi nîşaneyên eşkere û bêguman û bêşik li pêşiya me hene. Em dibînin di 10 salên çûyî de rojên herî germ hatin qeyd kirin. Em dibînin ev zêdebûna germahiya cîhanê ji aliyê IPCC ve wekî pêjna ango dengê nigê karesatê tê binavkirin. û em gelek nîşaneyên din jî dibînin. Bêbaraniya demên dirêj, baranên mansonê û em dibînin
بویرن هوایی کو دبن سدما ویرانیان آوا دریایان زیده دبه و اف هموجی جبر کو ام نها وسا دمشن جبر روشامیا نهایه لی تشت هيا كو ام الفيدر بحثاوي بكن ام نتنه بحثا پرسگریکا مکن لام دوی کانزانه بنگو ام دکارن جهانه که باشتر کو درستر کو ام دکارن تیدا بجین بکن لی تشتی خراب اوه کو گلک تدبیر هنه کو تنه باواکی قسمی تین سپاندن و اف یک جی جبو خلاص کرنا رزگار کرنا جهانی تیره ناکن انگو تدبیرین قسمی نکارن پیشی لکارساتی بگرن لی افتش دسته مدهیه دوی اگر ام وانتشتانا نکن اند داویه ده تیک دچن و بندکوون بله من اف گوتن من بوان گوتنان گوتر اخویا ایرو وکر که مگوت ددمک وحاده که چندین قیران کریز به هفرا دمشن و خراکرنا گماری کرنا جنگه جی یک جوانه لی جه بقاسی وکی جدی پرسکریکه که قیرانه که دن هیا او جی خطره مترسیه شرکی نیکولاره ناوکیه که دکاره جهانی خراب که هم نکارن بگوتنا جی تعریف بکن جه ششه مها 1945 و ورو ام سیا و یکی ده دجین اف تاریخ بمباران هیروشیما یب اف ایریش گلک ایریشین خراب بو لی تشتکی جه خرابتر او بو کو میجی و هش انسان تیگهشت کو او دکارن او خودی و هیزینه کش دکارن خو بدسته خو تو نبکن تشتی گوت پاشه پیکات چه بو سال 1953 هم دولتن یکتین امریکای و روسیا چکین اتمی تقاندن وکی تست اوانا همو دوی براستی معجزه که کو بجرباندنا تستا وان چکین اتمی نوکلیری ناوکی جهان همه تک نچو لی ام دزان معجزه که لی معجزه هر تم بردوام ناکن تشتی هری خراب هیا که اف مترسی اف خطر نوکلیر هی ناجی بردوام دکم اگر ام وگرن روژا ایرو ام دوی ببیجن کو اوانا نتنه نخاندرین من شخصینه لی همو زانیارین که دوی واری ده کار دکن و خودی ریزن و حرمت جوانه تیگتن اوج دبیجن اف خطر بردوام دکن دست پی که دمو بحثا بولتنا زانیارن اتمیک ناوکی کربو که یک جی کووارین سرکشه و اف کووار چاودیریا و مسئله دکه هر سال ده مها یک ده نرخاندنه که گشتی جهانی تیکرن دواره خطر نوکلیر ده که و یکیجی وکی ساعتا انزو دومستی کلوک انگو ساعتا آخر زمان یعنی ساعتا قیامت بنام دکن دبیجن 10 دقیقه کم این نیوه شویه نیوه شویه چیه؟ لوی داره تی معنی داوی هاتنا جیانا لدنیایه اف ساعت پیشی سال 1947 ده هات ساز کرن و وی دمه گوتن بوان ایریشن نیر هیروشیما وان را ساعت 7 دقیقه کم نیوه شویه و پاشت 1953 ده پشتی تستین ترمونوکلیر گوتن اف ساعت نها بوی 2 دقیقه کم نیوه شوه جوه چاقه ده اف ورده هات ده بردوام کرد و چند سال بره ام دبینن بسر وان و یکی ده جی قیرانا جنگهی زیده بو هر جرکی ترامپ و سروک هر سال ده باوی که کاری کوی دکر ام نیزی نیوه شوه ده بود 2 سال بره ام گهاشتن 2 دقیقه
بریا نیوه شوه جارا پیشین سال 1953 ورده و پارسال دمها یکت گلک ام دبینن پسپورت گوتن روشنگی اوقا بر خراب دچه که ام نها 100 ثانیه مایه که ام بگهیجن نیوه شوه ده نوا قیرانا جنگهی ده gelek tişt hene ku mere dikare dawî li vê qeyranê bîne. Ji niha û pêv ango hefteya pêşiya me peymana qedexekirina çekên nükleerî ya neteweyên yekgirtî ku ji aliyê 122 neteweyan ve hat îmzekirin û erêkirin dikeve mer'iyetê. Lê ev yek bi tenê hêzên xwedî nükleer têde cih nagirin. ام دبینن امریکا دولت یکتی امریکا کود داخویانیه که هفپار این هنری کیسنجر سکرتر حکومت اداره ریگن جورج شولز و د سناتوی د پسپورین چک نوکلیر سامنن و وزیر برای بروانی ویلیام پری امضا آویتن و لدجویه که درکتن ام دزانن گو ده 6 سالین چویی ده باوی کی براستی زحمت رژیم که جبو کنترل کرنا چکان هات دامزراندن یک جوان پیشنیاران جی او بکو لجهان هرمین به چک نوکلیر ورن دامزراندن لی بالیه گلک درام و هات نهات قبول کردن حتی ویس 1000 سال ام دزانن د سیستما کنترل کرنا چکادت گاوین گرینگ هاتن آویتن و د 100 سالا چوید ام دزانن اویک گلک هات روخاندن و zarar دید لی ام دبینن پرزیدنت انگو سروکومار سروک امریکا جورج دبلیو بوش ji peymana Nixon Brejnev Amerika vekişand. Ev yek ev xerabkarî bi destê Trump jî berdewam kir ku wî jî peymana Reagan Gorbaçov betal kir û her wiha peymana li ser ezmanên vekirî ku tarîxa wî digêje heta Eisenhower. û her wiha Trump daxwazên Rusyayê yên ji bo nûkirina peymana destpêka nû jî red kirin. Bi vî awayî em dibînin tiştê got mabû di dewdewarê kontrolkirina çeka de ew rejîm jî rûxa. Em dibînin di van dema de saeta qiyamete niha bi saniyeyan dimeş. Ango ne daqiqe lê bi saniye mane. و تشتێک دن ku Trump kir ew bû ku bi niyeteke xirab wî her wiha li hember jîngehê jî gav avêtin. Em dibînin me got kontrola çekan herçend sînordar bi jî hebû lê ew jî hat rûxandin. Bi destê Trump ji ber ku Trump bi vê yekê ango bi van gavan gaveke ango alîkariyeke gelek mezin kir ji bo qeyrana ku niha dimeşi ango ji bo xerabkirina wî. Ez ê niha pîzekedim vegerim ser wê mesela çekên nükleerî. Ev mere ji aqibeta wan gelek tişt jî hîn dibe. Em dibînin ev yek çawa pêk hat. Ez ê vegerim ser vê meselê lê ez dixwazim ji we re tiştekî bêjim. 4 milyar sal berê jiyan li ser dinyayê dest pê kir ku tenê cinsek ku xwedî hiş û zekayeke zîrekiyeke bilind bû ku îro dikar bû sedem ji bo kuştina bi milyarên cinsên dinên ku li cîhanê hene. Em dibînin ev yek tiştê ku niha mirov dikin ango jiyana ku ew têde dijîn jîngeha ku ew têde dijîn bi destê xwe xerab dikin ev yek gotineke wî tuneyê ev yek dînîtî ye ev kesê ku xwedî aqil bi divê vê yekê neke eger we inkaribin navekî jê çêtir lê bikin ji mir bêjin lê dînbûn û dînîtî pevtir tişt nayê bîra min.
هەگەر ئەس باوەڕ دکم هشێکێ زەکایەکی لە دەروێی جیهانێ هەبووە وانە هەنێکێ خو پێ بکرا و بگۆتە ئەڤ یەک تەماشەیەک و ئەڤ جسن ئینسان حولێ ددن ژیانە خۆ بە دەستێ خۆ بەداوی بینن دەما کو ئەم vەگەرن سەروێ هەرەمێن بێ چەکێن نوکلێری ئەف نێزیکتایدن باوایەکی سەرکەفتی بوو گوتنەکە بۆ ئەنگۆ گەلک هات پێشنیارکردن کو لە جیهانێ چەندین هەرەم ئەنگۆ زۆنێن بێ چەکێن نوکلێری وەرن دامەزراندن وەکی میناک لە ئەمریکا لاتین لە ئەفریقا و لە پاسیفیکێ هەرچەند دورده هەن ئاستەنگی دەرکەتنجی هەبوون لێ ئەم دبینن لە پاسیفیکێ هەرەمێن بێچەکە نوکلێری بسەر نەکەتن ji ber ku Fransa ısrar kir ku ew ê li deverên ku dibin kontrola wî de yê çekên nukleer bikarbîne û li wê derê testan bimeşîne û ev yek her wiha dewletên Yekîtiyên Amerîkayê jî li giravên ku li Pasîfikê di destê Amerîkayê de ne li wê derê testên nukleerî dimeşîne li Afrikayê jî heremên bêçeke nukleerî bawekî wekî hev rastî ئاستەنگیانە ئەم دەبیژن بریتانیا باوایەکی ئیسرارکار بەردەوام کرد و دیێگۆ گارسیا bi destê xwe de wekî koloniya xwe bigire û nehişt ku li dij biryara dadgeha cîhaniya neteweyên yekirtî û biryara civata giştiyê neteweyên yekirtî derket û got qebûl nekir ku Mauritius dewleteke serwer e Brîtanya xelkê wê derê ji giravê ji herêmê derxistin û ew der da dewletên Yekîtiyên Amerîkayê da ku li wê derê bingeheke leşkerî ava bike ku ew der jî di dema serokatiya Obama de bu ciheke ku lê çekên nukleerî hatin bicîhkirin evana ne tenê nîşanin Diego Garcia yek ji mezintirîn bingehên leşkeriyên Amerîkayê ji bo bombekirina Asyaya Navendî û Asyaya Rojava li vê derê jî ev yek bû sedem ku li Afrikayê jî heremên bê çekên nukleerî nehat cîbecî kirin li hember vê yekê jî gavên ku hatine avêtin gelek girîng in lê gava herî girîng ew ê li rojhilata navîn bate avêtin ji ber ku eger rojhilata navîn wekî heremeke zoneke bê çekên nukleerî were ragihandin li wê derê bandora Amerîka li vê derê nabe her wiha bandora İsraîlê û her wiha welatên Xelîcê jî vê derê namîne ji ber ku welatên Xelîc dixwazin bi rastî li vê derê ciheke heremeke bêçeke nukleer were damezrandin ku ev yek dê xizmeta aştiyê bike ji ber ku li wê derê İran heye û İran xwedî bernameya nukleerî ye elbet ev metirsiyeke naskirina vê metirsiyê bijalî her kesî ve naye qebûl kirin lê îstixbarata muxaberata Amerîkî dibêje heger İran çekên nukleerî dixwaze bi pêş xîne wê çaxê ew ê bibe parçeyeke ji stratejiya wê ya gelemperî ku welatên cîran biçewsîne li wan gef bixwe wekî mînak İsraîl û welatên Xelîc ku em dizanin hem İsraîl hem jî welatên Xelîc sîstema wanên leşkeriyê ji Îranê pêşketîtir in lê em wan tiştana bidin alî ki ka İran tiştekî nukleer çê dike çê nake em bêjin belê em wisa qebûl bikin ku heye lê divê her kesê ku xwedî aqil selîm bi divê vê yekê bawekî aştiyane çareser bike ne ku her li wê derê suîqastan bikarbîne sabotaja li karbîne sîber li ser înternetê wekî qorsaniya înternetê bike yan jî sanksiyon cezayên navnetewî li ser wan bisepîne divê çare ku niha Amerîka wisa dike lê çareserî divê bawekî aştiyane pêk were ji ber ku ev ceza û ev azîn û rêbazên ku Amerîka niha li dij Îranê bikartîne dikare di dawiyê de rê li şerekî wêrankar veke
لجبیر نکن شر نه امکانه که نه پیکانیه که دوری میه شر دکاره پیک وره و ایران جی ام دزانن اگر امریکا ایریشی امریکا اگر امریکا و اسرائیل ایریشی ایرانی بکن ایران جی برسوا وان بده کو عربستان سعودی چافکانیین بیرین پترولش خراب که هدف کو ام نخوازم به یکی ببینن هلبت ممکنه کو ام با اوایی که بسیط بزنن گو او هرمین بیچکن نوکلیری لروشلات ناوین باش بن و مرد کانه لوی داره چاوده راجی بشینه و لوی داره تفتیش ها بکن گلو اف تفتیش مرد کانه با بوان باور بکن ام برسوی دزانن بله تکس جبر کو مخابرات امریکی جی هفبیر قبول دکه کو جرتی ترامپ خوش پیمانا هفپارا نوکلیر اکشند او نما کانه لوی داره چاودێری بکەن کو ئەو یەکجی دەبێ ئاستەنگیەک لە پێشیە ئاواکردنە هەرێمێکە بێچەکێن نوکلێری لێ عەرەب وڵاتên عەرەب چەند ساڵ بەرێ وان دۆرە ببۆرە دۆرە 10 ساڵ بەرێ وان پێشنیارە کرد کو ji wê çaxeyê de her kes piştgirî dide ku rojhilata navîn bibe ciheke bê çekên nukleerî em dibînin gelek piştgiriyên ji Ewropa hene ji Asya hene و هر وها ولاتین ام بیجن ج باشور گه 77 کنها دورا 130 اندامی وان هنه اوانه پشکریا وی یکی دکن لی ولات تنه ولاتی که کل پیشیا وی دستکنه دولتن یکیتین امریکایی هر چند هر جار تشتێک وسا دەردکەت ئەنگۆ ئیمکانێک دەردکەت ئەv یەک ژالیە واشنگتۆنەوە هاتە ڤەتۆکردن و جارە هەری داویژی دەبن سەرۆکاتیە ئۆبامادە gelek tişt hatin gotin gelek sedem hatin nişandan ji bo pêşî dêgirtinê lê em dizanin sedema eslî ku Amerîka naxwaze li vê derê herêmeke bêçeke nukleerî ava bike ji ber ku Amerîka naxwaze ku sîstemên çekên nukleeriyên İsraîlê werin teftîşkirin. Bi rastî Amerîka bawekî fermî jî qebûl nake ku İsraîl xwedî çekên nukleerî ye. Helbet ji bo vê yekê sedemeke baş heye ji ber ku eger Washington bawekî fermî qebûl bike ku İsraîl çekên nukleerî pêş xistibe wê çaxê qanûnên Amerîkayê dikevin dewrê û qanûn qedexe dikin ku alîkariyên eskerî û aborî yên Amerîkayê bidin welatekî ku lê çekên nukleer hebin em bêjin ji bilî çarçoveya rejîma çekên nukleer lê em dizanin eger bi vîya wayî jî tiştê got eger niha Amerîka ji İsraîlê re dike ew yek dê bibe îlegal ango derveyî qanûnê loma jî ne partiyên siyasiyên li Amerîkayê dixwazin wê deriyê vekin ne jî hêzên din dixwazin bi wê yekê re mijûl bibin em dizanin ev yek pir li Amerîkayê jî nayê zanîn lê ez gelek cara behsa wan tiştana dikim lê em bêjin medyaya sereke û vana naweşînin lê ez zanim ku gelek kes hene xel hene ku dixwazin rastiya zanibin lê tiştê ku ez dinivîsînim mixabin digihêje bi tenê hawîrdorekê gelek sînordar ku di vî warî de haydarin divê em vê yekê jî bêjin di vê yekê de rola û berpirsyariya Amerîka û İngiltere heye ji ber ji bo avakirina herêmeke bê nukleer a li rojhilata navîn The Trump administration is criticized for having no
ام دزانن وی چاغی د جبو کو ایریشیا لسر عراقی بکن وان اوی کاتب گوتن کو جخره کربون معنی کو د پیمانا نه بریارا جواتا اولکاریه یا نتوین یکتین هجما 687 اصلا نود یکان وان گوتو و عراق خودی چکن گرسیه کشتنا گرسیه و جبر وی یکی جوان ایریشیلی دوره بکن اوانات شتین پچوکن لی ام دزانن سدم اوکو اگر ایران برنامه خواه نوکلری پیش بخه او یک ده ببه خطره که جبو اسرائیل که اسرائیل جه اوی برسواوه که بده که بندور اوی انگو دنگ بدن اوی جه امریکا به لوما دوی وارید دوی مره و یکی باوی که آشتیانه چاره سر بکه و که میگو شر گلک نیزی که و هر وها ام دزانن پیکوتی و زختا لسر حقیقت و راستیان که کیفا حکومتن و دولتن نای بردوام دکم و ام دزانن او یک براستی ده جواکن آزاد دجی تی بکارانین لولاتین که آزادی لیتونه به او یک بزخته تی کرن کتی تپساندن لی ولاتین وکی امریکا که هم دیبنش ولاتی که آزاده لوی داره دنگین alternatîv ew jî tên te pisandin lê ne bi darê zorê. Li wê derê wekî min got ez gelek salan tişna dikim lê ev yek pir naye bihîstin ji ber ku çapemenî û ragihandin di destê kesên dewlemend de ne ku em dizanin her wiha Amerîka jî naxwaze müşteriya xwe ya İsraîlê نرحت بکه دلی وان بیشینه. جورج اورول د پرتوکا خویا بناوی انیمال فارم انگو چولکا آجالانده دنویسینه کو اگر دما کو دخوازه وی پرتوکی چاپ بکه پیشکی پیش گوتنک دنویسینه لی پاشه درکت دوان سالین داوید درکت کو پیش گوتنا وی جالی چاپخانه و هاتی سانسور کرن و نه هاتی چاپ کرن لوی دره چیه انگو کسی کو خودی چاپخانه نه کسی کو خودی پرنه و سرمایه نه دکارن به نوشاندنا تشنا دنگه و فکره و بتپسینه دوی وارد امجی پاشه دبیجن پاشه از بحثا وی تشتینه کم جبر که اوی نیه وشاندن انگو معنی اوی چیه وکی گرامس چی دبیجه اویا دناف خلکه ده وکی هسته که سلیم هگمونیک چیده که انگو تشته که هگمونیک هیه که ام ایدی بخواه بسری خود دبیجن تشته راست او از نکم چیتره که او یکشی نای دیتن لی وکی که ام نفس بگرن او یک گرینگه دما که ام سیاست وگرن ام دبینن گله کس دبیجه ترامپ سیاستên Trump hevdû nedigirtin, tiştên ecêb çê dikirin. Lê ev yek bi giştî ne rast e. Ji ber ku tiştê ku Trump dikir, parçeyeke stratejiyeke gerdûnî bû. Yan got û prensîba şîlana we ya herî basit jî ew e. û ev jî ji dîroka emperyalîzmê tê. An got Trump digot çi ew ê ku xwedî sermiyanin, xwedî dewlemendîn û xwedî hêzin پشکریا وان بکه و اوی کو بی پاراستنن و نکارن خوبی پارزن وانا به عجقینه جبر کو لسر وان نه هجای کو مره وکی دستلاتداریه کنجی کنترول اکشی تا بکم او یک لباکور افریقا و روشلاتا ناوین گلک عشکره بو امریکا پشکریا دیکتاتوریا السیسی دکر لمصره و هر وحد پشکریا دیکتاتور مالباتین خودی نفت دکه یعنی جی اسرائیل دکه که باوایی که گلک حشک حرمین فلسطین بریوه دبه جالی دنده جی دخوازه ترامپ فلسطینی عجقاندن صحراوی عجقاندن کرد عجقاندن که ام دبینن لی یمن جی چه هات دیتن انگو این که قلسن این که نکارن خوبو پاریزن ده چاوه وان ده او گلن که مروان کار خرچ بکه وان باویجه جیه کی
و اف وحشته که گلک مزنه و ام مگو لیمنه تشتگو چه دبه پارچه اویه لوی داره قیرانه که انسانی هومانیتر هیه کو امریکا بمبارد دوان و لوی داره زاروک جبرچی نادمرن هر وها د استا سیاسی ده ام دبینن هیزن به هیزن دنن وکی کو امیرات وکی اسرائیل وکی سعودی اوانا انجی بحرین اوانا همو مشتریان امریکاینا لو ما امریکا دخواست کنه نبره قطر و سعودی ده چارچوبه امریکی ده تکلیه کدن چه بوه ام دبینن ایران جهازار و نسود هفته نهانو ورده به سکن ایریشی امریکا دکه و ام دبینن ام دزانن گود دیرو که دجی سال 1953 ده امریکا لوی داره دربه یک چکر و رژیم پارلمانتری لوی داره خواست خراب کرد و جاره کدن ام دبینن ایران امریکا دما داگرکریا صدام ده جاره کدن خواست که ایران خورادستی انگو تسلیم بوه و جاره کدن ام دبینن دما بوشت عراق د چکن چک دخواست که عراقی بکه وکی مترسیک خطرک لهمبر ایران لام دبینن نهاجی جزاین آبوری ین پیکرین زانکسیونین آبوری هنه لهمبر ایرانه لهمبر تهرانه کوان دخواست اکونومی انگو آبوریا ایرانی خراب کن لی اف جزا کرن هرچند باوی کی لهمبر دبیجم رژیم ملیا بجی لی خلکی وی درجی تهدید که و هبون آوان دخ خطره ام دبینن رژیم ایرانی باوی کی کنای قبول کردن نای تحمل کردن لدش سیاست امریکا یا چاوساندنا سرکفتی دمشه و ام دبینن امریکا اف گوتن 6 سال بره لواشنگتونی هات بکارانین دما کو قیرانا کوبا درکت و امریکا کوبا خصبن بلوکاده که ابلوقایه که آبوری کو گوتو به اف یک وکی چافترساندنه که سرکفتیه که اف ابلوقا و چغیجی بتنه جاله اسرائیل و هات قبول کردن ام دبینن همانتش لإيران جي هي دكتورينين كجدما ايزنهاور و هنا اوكو واشنطن دخوازه روشلاتا ناوین کنترل بکه و به تایبتی جی لدورین کو نفت جی در درخستن که وی یکی پشتی گو بریتانی جوی داره درکتن امریکا خواست وی داره بمینه و وی یکی بردوام بکه لوی داره جبو واشنطن خطر هری مزن وکی ایرانی تین دیتن لی اجبر بیجم اف سیستما کو امریکا خودی و مافو هیزه کل دوران کنترل بکه اوانا نتشتنه که امریکی بخواه چه کرنه لوانا جی ترادیسیون جی کلپورا امپریالیستین لی از باور دکم اف تشته گو نها ترامپ چه کر اوی پشتی ترامپ بلکی هنه کمتر به لی تشته باش اوه گو وکی گل وکی جواک دنگی خواه بکن که پیشی لوان تشتانا بکن وکی مگو ام نها دستیا کارسات که دجین لی دوی ام باوایی که بریاردار تف بگرن و دوی ام لزگین تف بگرن دا خو ام بسرکفتی بکن اف یک اف قیران نکارو وره پاشکوه کرن دوی ام گاوان باجن گلک سپاس جبو وف نها ام در بازی بشا پرسو برسوا ددن özlem göner اوه لوی داری پرسا بسینی لوی داری از دبینم چندین پرس و برسیت هنه از دبینم نها دو
پرس هەنە ئەز ێ وا یەکۆیەکۆ بەحسەوان بکەم نزانم یانجی گوش بە هەڤرا بکەم مامۆستە چۆن نۆم چۆمسکی چاوا دخوازە بەێ نەها دو حەب پرسەنە ئەزی بەحسەوان بکەم گولای کڵچ ئارسلان دپرسێ سیاسەتە پێشکەتنên siyasiyên li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo heremê bi giştî çawa dikare rolekê mînakek be pirsa din rola civaka sivîl di dema qeyranê de ku te behsa wan kirin rola civaka sivîl çi ye and supporting civil society. This affects sectors like media, including social media, education, and even civaka sivîl û demokrasiya liberal eger bi pêşkevin ev yek tê wê bandorê li ser çapemeniyê ragihendinê bike. Since these days mark the 10th year anniversary of the Arab Spring, what do you think is the future of political action by local communities, especially for young people in places like the Middle East? هەروەها li Rojhilata navîn jî me bihara Ereban dît li wê derê bandora wê çawa bo ango tu ji bo sibêroja wan çawa dibîne got civaka sivîl di guhertinê de çawa roleke dirîzî belê pirsgirêkên li Rojhilata navîn helbet ji pirsgirêkên demokrasiya liberal gelek cî heye em dibînin di dehsaliya em niha dehsaliya salvegera dehemîn a bihara Erebî ne ku ji Sehara Tunis Misir û di deverên dinên li bandorê xistin heremê xistin bandora xwe li wê derê serhildan çêbûn lê ew jî bi hêz bi dara zorê hatin eciqandin lê meneya wî ne ew e ku ew bi dawî hat ev nerazîbûn ev hêz hîna jî heye û tevger dîsa karin rabin û dengê xwe rakin li dijt pêkutî û zextan Jubira Ashkar School of Oriental Studies a li Lübnanê li wê derê li wê derê tê gotin ku wekî bihara Erebî li wê derê vedije ku ev yek jî dikare pêşî li demokratîkbûn û azadiyê veke ku em dizanin hemû hewildanên ji bo azadî û demokrasî hetan ha bi dare zorê hatin eciqandin lê ew dikarin careke din rabin ser xwe tiştekê zehmet e lê ne tiştekî bêîmkan e demokrasiyên liberal rewş gelek cî heye wekî min got rexnegirî li demokrasiyên liberal de bi dara zorê nayê eciqandin lê wekî min got bawayekî din tên binpêkirin û tên çewsandin hûn dikarin ji Amerîkaya re tişt nabêjî lê tiştê got tu dibêjî belkî ji bo ji ber tiştên ku te gotin li Amerîka tu nayê girtin jî tu nikarî xwe bigînî kesan tu nikarî xwe bigînî xelkê bike ku rêbaz û amûrên ku tu xwe bigihê ji wan e gelek sînordar ji ber ku kontrola wan di destê ên din de ne lê tevgereke ji ber ku ew jî dizanin eger tevgereke civakî hebe dikare guhertineke çê bike û dikare bersiveke bibîne ev yek Amerîka di dema mafê mirova de tevgera Efrîqiya de tevgera jinan de tevgera dijî şer de evane hemû tevgerên civakî bûn û wan guhertinek çêkir
And it can be done on these matters. وەکی میگۆ دژوارە لێ دکارە وەرە A very پێکانین. critical matter of establishing a nuclear weapons-free zone in the Middle East. That would ئەنگۆ very مەسەلا ئاواکردنا هەرەمێن بێ چەکێن نوکلێر ئێن ڕۆژلەتە ناوین تشتێکی گەلک باسیتە ئەو یەک گەلک گرینگە. and initiatives within the region to turn to the local لە هەرەمێ problems which are severe, ئینسیاتیڤ not devoting themselves to preparing for نەها ئەگەر لە ڕۆژلەتە ناوین هەرەمێکە بێ چەکێن نوکلێر وەرە دامەزراندن وێ چاغی خەڵکێ دەڤێرێ دکارن سەرێوان ڕەحەت بە و بتێکلێ بە پرسکرێکێن خوێن نافخۆیرە تێکیلدار بن نەک و هەڕۆ درۆ لەسەروان مەترسیە شەر هەبە شەرەکە نوکلێر هەبک و ئەو یەک ژالێدنەوە وەرن بکارانین. people have to Le- know that it's happening. داکو مەرە بکار بە تەرگەرێن جڤاکی ئاوا بکە دوێ هایا خەلکێ And that is ژوەیەکی هەبگۆ چ دقەومە چ هەیە حەقیقەتا دەبێزانە بن. impossible to break out, but it'll take وەکیم a lot گۆ of ئەو یەک نە بێ ئیمکانە There's no time لێ to دوێ review it now. حەولدانەکە But if مەزن there بن. was, I ئەز would نەها نکارم هەموو بەحساوێ بکەم the recent history of other popular movements and the kinds of دەما barriers ji bo wê yekê divê me re li dîroka nêzik de li dîroka tevgerên civakî binêre ka ew çawa dest pê wan çawa dest pê kiriye çawa belav bûne di wir de done with international solidarity. li wê derê pêk hatiye û niha jî dikare pêk were. The beginning of the Arab Ez dibêjim 10 sal berê the actions in bihara erebî Egypt dest pê kir particularly were strongly li Misrê in the United States and in Western Europe with demonstrations, actions. û dema ku bihara erebî çêdibû ew xwepêşandanên li Misrê ji bo wan him li Amerîka him jî li Ewropa xwepêşandan dihatin derxistin ji bo piştgiriyê. These are international Divê ew ruhê hanê divê careke din were vejandin û piştgiriya navnetewî hebe lê we divê wekî me got divê wan divê xwe bigînin xelkê. not going to be easy. Bi vîya wayê em dikarin pêş diherin. Wekî me got ev ne karekê hêsan e lê dikare were pêkanîn. Thank you. I'm going to raise another one that also came from the live audience. Pirsekê Now, din what does heye Professor Chomsky think that it's the most appropriate Professor and possible Chomsky methodology to adopt in çi order to difikire achieve ku sustainable development in current Rojava? So there's li Rojava ji bo ku pêşketin bawayekî berdewam dom bikir divê çi stratejî hebe. Li Rojava niha di rewşeke xerab gelek dijwar de ye gelek pirsgirêkên wê derê hene û li wê derê pirsgirêka zindîmayînê heye saxmayînê Turkish aggression, êrişên Tirkiye hene êrişkariya Tirkiye heye forming ku Turkey Amerîka dihêle out aggression, Assad's yango bi rızamandiya Amerîka Tirkiye êrişî dike other hostile forces in the region, the survival of û li heremê hin komên dijmin hene has been almost miraculous. And to carry it ev forward bi rastî jî mucizeyeke ku Rojava heta niha ser piyama beyond that, the whole region must move to hemû sustainable herêm divê energy. There is simply no alternative. li ne tenê Rojava li hemû herêm Terminated. That's of course a small. divê dev ji neftê berdin. The major oil Helbet nefta Sûrî li gor welatên din gelek biçûk e lê divê dev ji hilberîna neftê were berdin û divê çavkaniyên dinên enerjiyê ji xwe re peydar bikin. Ev yek hertim gav bi gav dikare pêk were they must stop ku altogether. heta nîverasta heta orta vê sed salê divê pêk were. Lê If they don't do ev it, ne pirsgirêkin ku mere kaneservan nîqaşê bikin. Evana eşkereyî çareseriyeke din tune ye. Ew qas basît e. panic now. There is no plan B. This must be done. Kava berêjin behsa camê re niha plan bê tune ye. Tenê plan heye ku em dev ji
سوتمنین فۆسیلان بەردن و ئەنەرژیە بەردەوام Huge amount of بکاربینن. sunlight. Solar power is now لەوێ دەرێ ڕۆژ تاڤ هەیە fossil fuels. و مەلەکانە ئەنەرژیە تاڤێ بکاربینێ و ئەڤ یەک دکارە ژ نەفتێژی ئەرزانتر Wind دەرکەبێت. power is available. Wind power. In لەوێ some دەرێ areas, با natural هەیە gas, ئەنەرژیە بایە دکارە مەرە بکاربینێ. many other sources that within range gelek çavkaniyên belkî din hebe. quickly Divê evana bawekî lezgîn werin pêşxistin û divê dest bi hilberandina enerjiya paqij, enerjiya domdar bikin. they knew, Çil sal they derê understood that they have a brief wan period in which they zanibû can ku move towards a survivable future. They could use their vast oil revenues, çil sal berê wan zanibû ku dinya ber bi ku ve diçe petroleum day. divê They wasted these 40 years. They did divê û almost çil sal nothing berê wan zanibû ku diviya me dev ji neftê berdin me mişxwe rêbazeke din hilbijêrin lê na wan çil sal bi erdê re çû û çil sal dereng ketin û niha behsa wê yekê tê kirin lê ev yek gelek melekane bu çil sal berê dest pê use your dikin. oil resources Niha tiştê ku divê em while bikin you can still use them to prepare for a çavkaniyên future xweyên without neftê petrol. bikar It was bînin wasted. ji bo wan çavkaniyên din ku dikarin enerjiya paqij hilberînin. Ango nefta ku nihan bikartînin xizmet dixin xizmeta enerjiya paqij û li wê derê tiştên din ava bikin. Going to be done. Not only Jiber ku eger ev yek the pêk Middle heye East region itself will become ne mostly tenê rojhilata navî literally uninhabitable. em dibînin eger ev yek nekir rojhilata navî nema mirov nema karin li wê derê bijin. Eger wisa berdewam bike ew ê çol bibe jiber ku guhertina av û hewayê li rojhilata navî bike ew ê bandoreke gelek xerab The bike. Mediterranean during the summer Deryaya Spî heat level of a jacuzzi you'll barely be able to enter into. That means all the fish will die. eger dinya wisa berdewam germ bibe deryaya Spî havîna ew ê bi hingî aveke germ bi bikelig û mere nikare nema têkeve. Li wê derê jiyan jî namîne. Unless we Evana hemû wekî min got pêk werin lê tiştê ku divê em bikin em divê acîl gava bavêjin because the û problem of survival. em biryardar bin. But in the wealthy, powerful Lê wekî min got Rojava it's a straightforward matter. They've wasted 40 niha years. têkoşîna man û nemanê dide. Lê wekî min got cîhan çil sal belasebe xerc kir tiştek nekir loma divê em çiqas zû gava bavêjin ew qas baş. Here's another question from the audience about Pirseke din heye I would like to Dış ask about emperyalizmi anti-imperialism and solidarity, given the example of Rojava and Iranian People's Revolution. How would it be possible to establish global left solidarity that does not confine itself piştgiriya to navnetewî wekî em bêjin li dijî If emperyalizmê I gelê may, this is Rojava actually û a gelê question Îranê that çawa I have, dikarin but maybe just piştgiriya hevdû slightly bikin. differently phrased, Ez and jî not dixwazim necessarily pirsekê not bikim necessarily lê that, but how can we rethink anti-imperialism given the fact that regional em çawa empires such divê as Iran and Turkey dijberiya have historically emperyalizmê oppressed em their çawa populations divê careke and din oppressed bixwînin em populations wêkê such çawa as din Kurds şîrove and bikin women. ka xelkên ku tên Take this position of bindestin wekî Kurd û her wiha jin ji bo piştgiriya wan û li dij anti ango li dij emperyalizmê em çawa dikarin hevkariyê action by bikin. the US to stop the Turkey's air attacks from Turkey. There's this notion of imperial forces Jaliyekî ve coming in again, and there's some recognition of this among the left as well. So my question and this question, I think, em dibînin li cem çepkira jî jaliyekî ve êrişên Tirkiye hene jaliyê din de jî dibêjin hêzên emperyalîst tên herêmê dikevin wê derê regional empires themselves. Thank you.
ام دبینن بر امپریالیزم بو نهاج ام دبینن امپریالیزم هرمی درکتنه اف پرسکریک تواهی دیروکه ده تواهی جهان درکتن تنه برسوک هیه سحر و افسونک تونهیه مفتیه که سحری تونهیه دوی مره کار بکه و بهتر حوله بده ليه كارن سركبن لأمريكا أمريكيين بعصر أفريقي هنا أيوان ريبازي وان هبون ونكارن ريو ريبازي وان بكار بينه secular democracy and the crushing of the Muslim population by the Modi regime. They have their problems, they have to pick their methods. There's simply no لإيران يجي لإيران يجي بلكي ريو ريبازندن هبا لدش سيستما مولايان لوما برسبك تنيتنا يكو لدوي لهر لغور هر دولي مرا كانت آموران و ريبازن بيشخه. You have to find the appropriate methods in the particular circumstances where you are. جبركو جن بن ملت بن يعني ما فيندن من دفيج بو هر تكوشينك ري و ريبازين مناسب هورن هالبجارتن دفي تشخو بپرسه از دكارم از دناف في روشه ده كو از تيدمه ده هاويردور اخو از دكارم چه بكن پشکریه نامنتوی هلبت ممکنه روجاوا برهمکه یعنی میناکه که ویکیه و گلک سرکفتنیم به همپالو ویدره پیکاتن ولو لجهانی جی و دقادا نامنتوی ده جی سمپاتیه که هفدلیه که جبو روجاوا هیه از باور دکم او بهتر بانا لی بلکی پرکس حیوان جیتونه یه وەکو تو زانە نەتەنێ پشکری هەبوو گەلە کەس هەبوون کو بخۆ چون وێ دەرێ ڤەگەریان ئەمریکا لەوێ دەرێ بەحسا ڕۆژاوا کردن و ئەv تشت ئەv یەکجی دە دیرۆکە ئەمپەریالیزمێ دە ئەم دەبینن تشتێکە پڕ نایە دیتن و هەرتم لە ئەمریکایە تێن ئەv پێشی لێ تێگرتن و مەرە خۆ بگەهێنە گرسەیان خەلکێ Hundreds of thousands of people were slaughtered, every imaginable kind of torture. Amerika jem zanen le Amerika Latin le bakur le bashure Amerika'yı liser nave şerê li diş terorê bi sedan bi hezaran kesin bê suç û güneh hatin kuştin World Court and condemned for international terrorism. û ji ber vê yekê all of this was ignored. gelek kes derketin pêş dadgehê hatin cezakirin jî li dîsa jî Amerîka pir nehat bihîstin em dizanin ev yek ev bû car ku dîroka Amerîka de ku kesên ku ji mainstream bûn jî bi dê hezaran kes ew jî derketin kuça wan xwepêşandan li derxist ji ber ku heyawan jê tune bû dema ku heyawan jê çêbû ew jî rabûn ser piya loma li Amerîka pêşî li vê tiştî têgirtin ev yek jî yekem mînaka di dîroka emperyalîzmê de ye heta dêrên li Rojavaya Amerîka jî rabûn ser piyan People knew more about Central America than in the urban centers because they were going up and back and living with the people. Helbet li deverê ku kesên ku ji Amerîka başûr hebûn wekî li Kansas bêhtir li kilîsa li dêra xel hatin cem heb û heyawan ji van tiştana çêbû ji ber ku li wê derê kesên esil ji Amerîka başûr hebûn lê niha em dibînin tiştên ku diqewmin bi tenê di hawîrdorên gelek elît de dimîne û nikare bigîje xelkê
It's not easy. As I say, this example that I mentioned is unique وەکی من گۆ in the ئەڤێک history of empiricism. دکارە پێک وەرە لێبەلێ French citizens نەکارێکی never هێسانە went to live in لۆمە دەبێ Algerian باوایکی villages. بڕیاردار The حەولێ French بژن was exterminating the population of Algeria. The Americans didn't go live in Vietnamese villages when the United States was wiping out Indochina. Britain never did it in its colonies. It's happened once and happened again. ئەمریکا تشتێک و ئەمریکا کردن تشتێک و دەما جەزایرێ دە جەما دشەرە ڤیێتنامێ دە پێکاتن دکارن جارێکە پێک وەرن ئەز دو پرسا دەبینم یەک یەک ژوان دەربارەی پشتگیریە دەیە و یەک ئەوا دژی ڕێڤەبەریە دەیە ئەس دخوازم پرسم an environmental movement in the global north and the Kurdish freedom movement can learn from each other and how their struggles can بدیتناوە تەڤگەرا کوردی و ئینسیاتیف و کامپانیایên em bêjin ئەفرۆ-ئەمریکیên Black Lives Matter yan jî têkoşînên jîngehê dikarin ji hevdû çi hîn bin Pirsa duyem jî ew e Profesör Chomsky çi difikire ku Biden helwesta Biden berember rojava ew ê çawa be ew ê rojava nas bikir and Biden-Harris taking over Trump's administration are going to change anything? Is it going to be the same status quo? Or is it going to have any implication? Gelo piştîgo Biden bikeve qesra spî helwesta Amerîkaya berember herêmê wê biguhere yan wekî xwe It's a bimîne. very important question. Pirsa duyem ez dest pê bikim gelek pirseke girîng And e it has a very simple û answer, pirseke dijwar e. like many hard questions, Lê bersivekê wê gelek basît heye. on whether popular Bersiv activism and pressure will li mount to bi wê yekê girêdayiyê ka the Biden administration tevgera sivîl çawa hereket bike. Ji ber ku tevgera sivîl divê zorê bide. does not take place. Wekî fişarê bike zexkuvaşê li bîne ser Biden. Eger wisa nebe Clinton, Obama positions of ew ê Biden ew ê vegere ser xeta Obama Wall Street Obama û professional ên berê wê wekî bawayekî merkezî That's what happened with ew ê Obama. berjewendiyên dewlemendan pêşiya kesê feqîr bidin. Obama cî werkir. Popular support Obama and enthusiasm. bi piştgiriyeke mezin a civakê Hundreds of thousands hat of young people ser working for kar him, helping bi him. sed hezaran kesên ciwan ji bo wî kar kirin ji bo ku were hilbijartin û wan pê bawer bûn Wasn't rhetoric. û bawer kirin As soon as he ew was ê elected, tiştê ku digotin pê bawer bûn. Lê piştî ku Obama hat I'll take care of it. hat hilbijartin wî got baş e xemana xwe niha hûn karin herin mala xwe û xiyanet li wan kir. It was in the Hema û middle of yekser ji wer kir. a deep recession, financial crisis. There was Wê demê Congress legislated qeyrana aborî passed hebû legislation to help the victims of the financial crisis. Had two parts. di kongrê de wê çaxê Pay off the Kanunek perpetrators derket of the crisis. The banks ku kesê ku mexdûrî qeyrana aborî bûn alîkariya wan bata kirin yek ji wan ew bû ku alîkariye bidin wan şîrketên mezin ku birastî ev faîlên vê qeyraniyê bûn ku ew bûn sedem ku ev derkeve into business. The second part of the legislation ku was wan dixwem alîkariya wan şîrketa bikin ku di xelk karê xwe people wenda who had nekin lost their homes, lê kesê xelkê din kesê ku mala xwe wenda kirin nikarbin and sustenance. kredînê xwe bidin One part of the legislation was implemented. The first part. bi tenê aliyekî vê qanûnê hat bicî bikirin ew jî alîkariya kesên sermiyandar hat kirin kesên ku mala xwe û îşê xwe ji destan wenda kirin kes alîkariya wan nekir wê çaxê hat fehm kirin ku
2 years later, Di nav 2 sala de piştgiriya civakê ji bo Obama nema. Pretty soon you had Trump. Now, if و em that zanin happens piştî wê again, ji xwe Trump the hat. same thing will happen. Eger evek dîsa pêk were bi Biden re, There's a lê ne mecbûr, ne illehî ne şertê got pêk were. popular movement which already has pressed the Biden administration considerably Lê towards civaka sivîl em dibînin ji niha de zorê didin civak îdara Biden ku guhertina bike û diwarê jîngeh parêziyê de tişna won't stay bike. there unless the pressure continues. To the answer to the Loma em dibêjin eger ev guvaşa ji civaka sivîl berdewam bike, ew ê siyasetmedar mecbûr bimînin ku siyaseta xwe li gor wê yekê biguherînin. make sure Loma divê ev tevgera civakî berdewam be compelled to move towards the steps that must be taken for û loma dikare zorê li hikûmeta bide ku gavên pêwîst bavêje. take a careful look at what's Loma happening in the United States. About divê the mere bawekî farthest baldar lê bine li ka defined çi was the diqewime li Bernie Sanders Amerîka. movement. Very important, powerful, popular movement. Tevgera Bernie Change a Sanders lot of heye, things. tevgerekê berfireh he, What it's calling for lê is so mild tiştê ku ew that dixwazin, by world standards tiştê ku dixwazin gelek almost laughable. tiştên sivik dixwazin. Demand of the whole Sanders movement is universal health care. That's everywhere Sanders, in the world. tevgera Sanders dixwazin Mexico, sistema tendurustiya cîhanî find a place dixwazin. that doesn't have Ev yek heye, li Brezilya heye, gelek deverên din heye, tiştê ku dixwazin gelek sivik e. Loma, dema ku em daxwaza tişna dikin, divê daxwaza me tiştê mezin bin, tiştekî radîkal be. aspects, but in terms of social justice, deeply retarded. Lê diwarê edaleta civakî de OECD countries ranks alongside of em dibînin tiştê ku niha Amerîkî dixwazin gelek li paş welatên din de ye. Ango dema ku da dixwazin divê daxwaza me jî mezin be û daxwaza me jî radîkal be. whether they will, we don't know. That leads to the first question. Ka wê çawa be em nizanin? Black Lives Matter demonstration. George Floyd, Black Lives Matter ev tevger That lies in the hands of the general population nîşan da ku hêza mezin di destê xelk de ye. has had quite Tevgera astonishing success. ji bo reşikên Amerîkî nîşan da Overcoming one of the two great crimes tevgerek of American history. American history is based on vê tevgerê daxwaz dikir ku sûcê herî mezin a dîroka Amerîkayê ye li hember Efrîqiya divê bidawî were. The second is the most vicious system of slavery in human history, which was و em dibînin sîstema koletiya nûjen the basis for the na Industrial li heye. Revolution. Remember that cotton was the oil of the 19th Em century, dizanin and the wealth pembû of the United ji bo States. sanayiyê gelek girîng bû ji bo şoreşa sanayiyê jî. Ji bo ew çaxê tê gotin pembû wekî nefta sed sala 19 bû. That remains. Ku li wê derê ev tişt wê çaxê wekî ji koletî wê çaxê jî hebû û li vê derê niha ji karker wekî koleyên nûjenin dîsa perê wan gelek hindik ango ew koletî berdewam dikin. Floyd was murdered. There was an enormous Piştî ku George Floyd hat kuştin, of support and medît piştgiriyeke gelek berfireh hebû ji bo wê tevgerê xwepêşandan hebûn, piştgiriye xwepêşandanan piştgiriye hebûn, ango piştgiriyeke gelek mezin hebû. Ji sê par duduyê xelkê Amerîka piştgirî da wê tevgerê. Lê ev tişt hema ji nişka ve der
نشکاوه پیک نهات اف یک انجام ریخستنی بوم بو کار سالانه بو کو حولدان سالانه بو کو وان خواست خلقی آگاهدار بکن وان ریخن اگر اف یک لسر عرضه پیک وره ریخستی بونک هبه دما کو وقتاوی وره اف یک خل رادبن سرخواه و او لتفگره ده جیه خود دکرن هلبت کشتنا جورج فلوید لحظه که هستیاجی بو کل بعد کامرا هاته بو کشتن اف یک چی بو سدم کو بالا بهتر کسا کشند Thank you so much for that inspirational answer about popular movements. And we're gonna end with one final question from Sardar Saadi, who will raise it himself. I thank you very much. gelek spas ji bo wan bersiva mamoste em niha bi pirsa dawî em ê bixedînin ew jî ji Serdar Sadî ke gelek spas Profesör Göner Professor Chomsky, ev jî pirseke ku ji Rojava tê dema ku pandemî rabe ew dixwazin mamoste Profesör Noam Chomsky wekî şexs bi xwe were seredana Rojava bike rêveberiya Rojava niha li hember gelek dijmina şer dike tê dikoşe gelo in order to build their relationships with the Biden administration, with the rêveberiya Rojava divê çawa tev bigere got têkiliya xwe bi rêveberiya Biden pêş bixe û têkiliyeke çawa dibîne ez zanim me wexta xwe derbas kir lê tu karibe divî warî de gotinê xwe nêrînê xwe bêje helbet aliyekî dinê vê pirsê jî heye çi gav divê werin avêtin da ku piştgiriya û çalakvaniya gelê Amerîka çawa dikare pêk werin Biden ew wekî hikûmetên din nebe helbet wekî hikûmetên din ew ê piştgiriya dewlemenda û piştgiriya hêziyê bikin heger em zorê nedin wan loma divê piştgiriya gelemperiya xelkê Amerîka hewce ye ji ber ku ez bawer nakim guhertineke berbiçav û sahibe ez bawer nakim ku ew ê herin ez bawer nakim wekî Trump yani bin lê bawer nakim got alîkareyeke ji Trump zêdetir jî bikin loma tiştê ku divê bêkirin divê ji gelê gelemperî daxwazek were ji ber ku ez bawer nakim dagirkeriyekê pêk were ji ber ku vê yekê bandorê xwe li ser Amerîka Latîn bike li ser Çînê bike helbet rewşên Rojava di wan şert û mecên gelek qembax de wekî mucizeyek ez dibêjim serxwema û niha li wê derê bûye modelek mînakek ji bo pêşketinê û di van şert û mercan de tiştekî wisa dikin ev serkeftinekê gelek mezin e û hûn nirxê we hene û van nirxa divê cîhan jî bi wan zanibin ka we Rojava karekê çawa kiriye bi wan şert û merca de nirxên wisa giranbiha xistinê meriyetê cibêcî kirine divê cîhan pê bihese ez dibêjim ev ne bê îmkan e em dizanin heman tişt bi salan ew apartayda li Afrika Başûr jî berdewam kir ev yek em dizanin tenê tişt heye ku divê mere gel heya gelemperî agahdar bike û ez bawerim wê piştgiriya xwe nîşan bitin em gelek spasiya te dikin mamoste Chomsky û her wiha
سپاسیا برێز پرۆفسۆر گوێنەر دکن ئەس هەروەها سپاسیا خۆ وەرگەرەی خۆ بکەم و هەروەها کەسێک و پۆستەرەمە چێ کرد و ji بۆ هەموو گۆهدارین لەوەی دەرێژی لەمە گۆهدارکردن ئە سپاسیاوە دکەم ئەس وەرە بێژم ئەنستیتویامە دخوازت پاشە ڕۆژێ دەژی کۆم خەباتە و سەرنەرێندن جی لە دار بخە هەن دکارن تێدە بەشدار بنن کۆم خەباتە کو ئەمێ دار بخن وەکی پشتگیریە لە کوردستانی ئەوە پرۆفسۆر عەقسڵەوە یەکێ بکە هەن دکارن ئاگاهتیان پرتر لەسەر ماڵپەرامە بکەن ئەزێ هەروەها وێ یەکێ لیستەیە مەیلە ئەنستیتویە و هەروەها کوردیش ستادیز نەتوەرکێ دی بەلاو بکەن gelek carek din dibêjim vîdeo paşê bi jêrenivîsên kurmancî û soranî paşê li ser YouTubeê were barkirin û karin vê yekê bikin û ji ber kêmasiyên teknîkî em lêvor naxwe dixwazin ji ber ku ev cara pêşîne ku me bernameyeke wisa zindî çêkir em gelek spas dikin ji bo mamoste em îro hatin dawiya bernameya xwe ya îro ji were dawiya hefteyekê xweş dixwazim